Assalamu alaikum tug'anlar. Bir жолу бүгүн Pakroka мал базарындамын. 2-сентябрь 2022. Жылкылар жакып өттүм азыр. Тайлар кимдики? Тайлар. Жок. Жок бу тайлардын. Тайлар. Мен сатып өзүм. Кайсыларды? Кеттим мен. Кандай тайлар эле? Мындан чоң семиз. Кырт кой, будан чоң семиздер экен. Канчадан кетти ошондо? 63-төн кетти. 63-төн кетти. Мындан чоң. Эркек бургачылар бу. Эркек. Мына кудай бар. Кана? Кайсы? Наркыданы? Наркыдай бар экен. 63-төн кетти. Ошону канча деп туру? Мен 65-тен талашчан бердим. Жакшы жуан болчу меники, аткылатыгы мал болчу. Үйдө да бар да. Үйдө да бар. Үйдө да барбы? Балдар не аламын иштейди. Бар. Белки саттым. Кимдики бул тайлар? Тайлар. Мен кулун меники. Кулун канча досуң? Кулун неме датым? 30 миң сом датым. Кулду? Ургач экен. Ургачы. Көрөчү жанына. Отыз миң сом дейт жигит колунду. Күлүп отуруп астан туруп. Бул канча болду экен? 54 алдыңарбы? 54 миң. Миллион сом алып кene? Миллионду алдык. Миллионду алдыңарбы? Жакшы ошо арты. Алдык. Ургач экен. Жайылгандан алдык. Молодец, жакшы. Алдык. Миллион тай экен. Уруктар болсо сонун экен. Сураштырган жоксуң да? Миллион балдарды койду го? Ошентип койдубу? Ошентип. Жакшы экен. Эшекти сурап коелучу. Кандай экем? Жакшы. Бай сары эшекти же башка? Сары эшекти. Сары эшеге карайып кет. Жайына карайып, күзүнө карайып кетип го дейми? Бизнесменсиз го дейм, эшек бизнесмен, я. Канча досуң айтып койду? 5 миң. 5 миң, Эшекти 5 миң досуң. Эшеги алып сатып иштейди го балдар. эшеги жакшы экен неме экен? Өңдү экен. Бирок тээп жүрбөдүң? Кирпич ташыган. Молодец, 5 миң болду. Шуундай эшек сатып. Кийинки жакып өтөйүн. Мына кулунду бээни 90го берем дептир. Хозяйыны жок анан жанында турган кишилерден сурадым да. Ана буну соят экен. Союшка дептир да. Assalamu alaikum кандайсыз? Assalamu alaikum кандайсыз? Жакшы. Жакшы. Кандай не? Жакшы жок. Жакшы да кандай сөзүң сен? Ой, бу телефон алганга кайтпайдын аласың? Жакшы. Кандай жакшы? Жакшы. Бул кимдики? Мына биттана каваны. Сиги хаке. Канча досуң? Же соём деп Сою азыр сураса 115 берген. Бербей койду. Болбой анан союз деп койду. Союз деп койду. Чыгып калды кишилер. Кишилер толуп ана адам ашып кетти да жетти. 115 берди. Бербей койду. 2,5 айга 400 сомдон болобу? Болуш керек, болот, жакшы болот да. 400 сомдон буйруса. Жакшы семиз экен. Семиз. Жайлоодон Жакшы. Жакшы өзүңүздөр кандайсыздар? Неме айтып сүйлөп коңуздар. Мына бүгүн Покровка айылында бүгүн мал базар. Кудай кааласа элдин манайы жакшы. Кече мурда күнү эле өттү, эгемендүүлүк. Той болду. Акимчиликте тамак берди. Мына бүгүн базарда элдин манайы жакшы. Мал сатып атабыз. Мал азыр жүйөлүү болуп атат. Али кымбаттай элек. Мына эки эл азыр чыга турган 115 берди, бербедик. Эми азыр баары жабылып союп алалы деп атабыз. 40 жыл тартып. Кудай кааласа эл журт аман болсун. Этти биз жей берели. Элдер малын бага берсин, өткүзө берсин, бала чакасын баксын, тирилик кылсын. Биздики ошол балам. Жакшы да Аллах денсаулык берсин. Assalamu кандайсыз? Калтырышкалар. Истегиде. Жок, мен эмес мына. Бул киши. Аке канча доспун? Алдым мен. Койсуз, канча калды? Салмак менен алдым. Салмак менен? Союп салмагына тартып алам. Канча экен салмагы? 360тан эгер бармак эли чыкса. Союп чересбес санап берем акчасын. Чересбес. Негизи канча болду? Болгон жок да. Воскресенье соям. Салмагы канча чыкса 360тан
Etin yaxşı sanap berem. Azı uşunday ele ne oluptur, uşunday ele soda oluptur. Ona da soyuşqa ketdi. Baş örtme yok da. Men etkanaga soyam bana. Anda içi güybeyt men de güybeşim gerek. Qayaqda al, qaqa, Aral beyle. Pakrovkada. Pakrovkayla. Makrovka etkanazdan. Soların bazını soraq görürsüzbü? Yok. Bu yoqda o'sha qo'jayinlar. Maşallah göreyim men. Yok. Assalomu alaykum. Ko'lankada o'tiribsizlar. Ha, motor. Qaysini sotasizlar? Motor beyin. Ona to'rbeyni sotasizlar. O'shani bir ko'rsatib qo'y, zoom bermayin. Yaşı qanday, qanchani tug'di? Ekinden tuğan. Akçası 110. 110 ming. Kemi bor. Var, kemi var. Bereriz. Kemi bor buyursa. Ha. Yaxshi. Telefon aytasizmi? Aytingiz. 0776 233 155. Shu nomerga baylanish qila. Janna borib aylanib o'tib ketaygan-da. Ularning ba'zini bildingizmi aytganday? 110. Berkisi 110 ekan. Narxı 115 'te. Narxisi 115 so'rayaptir. O'sha nomerga baylansa bo'ladi-da. Janqi nomerga baylanish qila. Jirim narx ketmay o'tib ketaylik. Qaylar kimdagi? Mekitali. Ha. Bardi u. Mына төртеу. Төртөө. Qanchadan do'sting? Мына экөөнү 50ден дотмун, ал да экөөнү 45ден дотмун. Мына көк менен кара 50ден, ала сары менен кара 45ден болсо берет. Болор жерлер. Qaysilar urg'achi, qaysi erkak? Көк ургачы, ону кара ургачы. Qara urg'achi. O'rtadag'lar erkakkina. Ортодо экөө эркек. Narx chetdagidan qancha deb turibsiz? So'radinglar-ku? Аны сураган жок. 64 qana. Оу! 60. Кайсыны? Сарын 45 көрөм. Болор жери. Төртөөнө берген жок. Мына экөөнө 95 берди, бербей койдум. Qaqdan kelib kelding ular? Жайлгандан. Жайлгандан, ha? Telefon qoldirib qo'yasың. Uyda borib sotila turgandir. Уш төртөө сатылат. Mayli, telefon aytır. 0770 08 84 85. Shu nomerga baylansalarmi? Tart qo'y. Shular sotiladi ekan. Жылқылардың базын білдік, туғандар бүгін азыр қойлар жақ өтейік. Жол туғандар қой базарға келдік. Қаншадан сұрасың досым? 8'den. Бардығы 8'ден бе? Бар еркек бе? Еркек қозылар екен 8 мың қақтан келдің? Aral ayını. Арал айынан, ha? Молодец. Телефон қалтыр қой. 0700. Ha. Baykem kele Мейлі. Қаншадан бересің? 8 bulur. Болар 8 бе? Жақсы мейлі анда. Алейкум, қандайсыз? Айтып беріңіз бұларды. Bazı 10 binden. 10 мыңдан, үшеу өтің. Ha, şey. Biraz. İkisi 4 koyulur. Сен ортада ол. Ortada o. Sevimiz var. Orta eti var. Orta eti var. Болары? Bolar 10 binden. Болар 10 мың. Жақсы екен әке. İşinizге келеді. Қойды қанша тұтты сұрақ қойғыш? No. Бұл қанша екен? 6,5. 6,5 болады, Бізді тартпағы бар. Мейлі 6,5 болады дейді. Бұл жақты. Ассалаумағалейкум, қандай сәке, денсаулықтарыңыз. Бұны қанша дос? 25 төптür. Бұл Қошқарды? Қошқар 25 мың. Тіштер қандай бұның? Қанша жаш? 5, 6 kişi болып қалды. 6 ші болып қалды бұл. Кемі қанша болады? 22-23 төптür. 22-23 болады кемі. Болар, Болады. Жақсы екен әке. Жігіттен сұрақ қойық. Жо, сағайлы келем. Сен қойларың жақсы екен де. Қачып қақ барасың өрек. Қанша досың? 12ден отмуш. 12'den. Жақсы қойлар екен өшінші сағайлыдың да. 11'ge беретін? Бербей еттім 11. Берет дейді қой бияқтағылар. Yok, abinin aytat. Жөнін айтады. Қақтан әкелдің? Dedim Bakayat'tan. Бақаятадан? Алыстан келсің берер де жол келе çıkıyor etken. Tura gelip attı bazına. Ya. Ekon bir aldı mı? Алса bir алсын, мейлі анжа. Бұл әкеден сұрақ қой, ассалаумағалейкум, қандайсыз? Қаншадан алдыңыздар бұларды? Үйден geldi da. Алған жоқсыздар? Қаншадан сатасыздар? Oğul 11'de otam. Tegine 7'den. O 8. Бұл 8 алсын. Қошқарлар екен де? Көйінше қошқарлар екен де бүгін? Qo'chqor yaxshi o'tib degandan olib keldik kelsa. Meningsen. Yaxshi.
Akebesinden so'rab qo'yik sheyxdan. Assalomu alaykum deysiz. Qo'zilar ne olup otur? Qo'zilar 6,5dan so'rab otur. 6,5dan so'rab otur. 5dan beri otur. Berib otur 5dan. Ana Berib otur. bo'lmaydi. Bo'lmaydi 5dan. 5,5 bo'ladi. Bo'lar 5dan. 5,5 o'zi olib ketib kelgan. 5,5 ga berem deydi. Keyingi yaxshi ko'rar ekan. Bachota reska chube bak. Tiken kapmış tiken de. Qandaysan menim yaxshi. Ko'rmay sen ko'rmay ketding, uylanib olding. Qutuqta qo'yingiz, shu o'nglik bo'ldimi? Onadan em chiqibsың da ishga. Qancha vaqt bir oydan oshdi uylanganingga? 2 oy. Qanday yashab tirishchilik yaxshimi? Qancha do'stim jiltiraqdi? 11 dot. Bir o'ylab keldingmi? 2 olib keldim. O'tib ketdi. Qanchaga ketdi biri? 10dan ketdi. 2 olib. Buni 11 surasini hozir. Oshol bo'ldi. 10 bo'lsa ketdi. Araldan keldi. Urg'achi qo'z. Urg'achi qo'z ekan. Buni qanchada o'tir janda? Qo'zini. Ya, qanchada o'tir? 8 surat 8 suraslar bor. 7,5 bo'lsa beradi. Erkak qo'z o'xshaydi. Yaxshi. Ertamen 7,200 ko'rgan bo'lamiz. Mashina. Berib qo'yishik bo'lchi. Buyurgan keladi qayra. Keladi. Nima qanday? Yo'q, o'zi nima odam mas. Saat-sayin o'zgarib turadi bog'lar. Keladi. Keyingisini berib qo'yganda. Assalomu alaykum deysiz. Sizga qancha sotyapsizlar? Har qanday. Olyapsizmi? Alyapman, satyapman. Qanchadan olsiz, qanchadan sotyapsiz? 8,5 dan 9 dan satyapman. Yaxshi. 9 dan olsam 9,5 dan satyapman. Shundayda o. Bitta o'ngdi nimalar Bitta o'ngdi. Qo'chqorlar bor. Qo'chqorlar bor. 9,5 dan boshunda bular. Yo'q, qo'chqorlar 15 dan, 13 dan. Anan Qo'ylar bor 13 dan, qo'ylar bor. Bor cho'ng-cho'ng. Cho'ng-cho'ng. Yoshlar qanday? Yash. 2 tish, 6 tish. Aşo. Anan komentar yozatgan ellar quchoqday bersin. Ne musulmon odam quchoqtab shunday bo'libdi ne? Bordim birday ko'rayotgangiz. Sen ko'p tortib o'tirmisan? Televizordan nimadan chiqarib o'tir? Shu YouTube'dan ko'rib olib o'tirdi elga chiqqanlarni. Urg'ach. So'rab, nomerlarni so'rab o'tam. 9,5 so'rayapman. Istigimi? Al bu. Akasidan so'rab qo'yish, qo'rqaltirib. Qo'ying, istigim. Qancha o'tib ketaman. Aytaveringiz. Ayttirganda shu 15 mi? 15 emas, 13dan. 13dan ekan bular kelishdik. 12 bergan etding men hozir. Jashmi qarsang bu? Jash 2 tishda. 2 tishmi? Qizir qoldi-da. Verin sesingizga kelganda. Ekan. Bular kelishdiğinde bir sıra qo'yishdi. Qanday zani? Yaxshi. Boshqalar ekan son. Bayag'o'ja boshqa. Bayag'i 25 mingga oldim. 25 minglik no'g'a? 25 mingga beraman. 25 ga berasiz buyursa. Beraman. Bunusunchi? Anzini 13 ga beraman. Semiz qo'y. Adres Alisher 6, Pakrovka Alisher 6. Bo'ldi, o'sha yerdan topsin. Al. Kelavergli. Qo'l shekleri bor. Uyda boradi buyursa. Bor. Telefon bunda ele aytaverasiz bu. Yo'q, bunda eli uyda bilet. Bileti. Eldin ko'pi taniydi. Ene sana rahmat ishingizga keldik. Sonra qandays? Yaxshi. Qandays bu bazat? Na, bu bazat bu aka sonungi bazat boshqalardan jeb ko'rgan men negizi. Chashratib turgan ne retsepti, sekretniy retseptlar qo'shilsa, ne damdol qo'yadi. Telefon qandaylar telefon? 0774 07 47 23. Şu Pakrovka Manas rayonundan bitta yana bazarız bor. Shu nomerga chalsam, jezingertib ele o'zincha sonda. O, bu yoqda cho'ng. Qo'chqorlar turadi, ko'rib qo'yaq. Qandaysizlar yigitlar? Kimniki bular? 35. Yo'q, bu atasi cho'ng. Hiç gerek de yok. Algan çekin. Qaysi? 35. 35 bin lira. Bir kişi
27, 16, 35. Эки киши бултур кошкорлор. Мындай эле кочкор да парода жок эле. Парода арашында атасы чоң. Былтыр козгорлор. А булар арашандарбы? Кактан алып келдиң? Эми таптаза угуз атасы чоң болчу. Өсүн койлорду, бирок чоң койлорду. Арал бели. Покровка эле, Ровенжан. Нолорчу? Бардык эле былтыр апрельский. Кырмандан келгендер бийгазан го, яныкы эмеспи? Жок, бейгазан эмесми ол, Ровенжан эле. Родун жанында, Покровкадан эле келип жакшы. Үйдө барбы сатыла тургандар да? Жок, ошо үчөө. Үчөө. Болор канча болот? Сөйлөбүз, сөйлөшөбүз эми, молар ушундай эле айтып атат. Сүйлөшкөндө 5 болот, 2 сатып бердик. Телефон номери калтырсаң, сүйлөшөсүң да. 58 611 660. Качты жылтырган. Кочкор экен. Тикиреңдеп тур. Ошол туугандарына бүгүн койлорунда баазын билдик. Өткөн жумадан салыштырып баазын бериңиздер өзүңүздөр. Мен сиздер менен болгон Турар ТВ. Талас областы Манас району Покровка мал базары бүгүн 2-сентябрь 2022. Реклама боюнча ногу бушта турган номерге байланышкыла. Не сатсаңыздар, ошону реклама кылып беребиз. Буюрса эмки жумага көрүшкөнчө анда.